Ka State Executive Committee jang ka Voice of the People's Party ha ka shithi no Dr. Kara H. Shen beri Vice President ka Seng kala suspends eu MLA ba menta jang ka Jayau constituency uba Adelbert Nongrum Ryngkat ba Sawngut kiwe ipat ki Dkhot ba kentup eu ba senar bor lalu ba MT Jamir ba Wilstone Soshang baru ba Rich and Business Marwin Hagate shiti lakdo bay kate ke jing suspens ya kati Sawngut da ke isi kalong hadien bala bishar bnia ya ki kam persya seng mat klem da pen pau ya ke jing somsi ha ke tarik bala penmi ya ke jing berbena show cause long ba ke parti kam hun ya ke jing kren persai UMLA ke Jayau constituency bad hapo ke artikel lai klosan jang ke constitution jang ke parti larai ban suspens laisnem UMLA bad iki Sawngut Tat hadu bala syim rai biang deke executive committee. Ya kiti Sawngut la ai ke jing mana deke seng ban mikmat ya ke seng ha kanu kanu ke rinsan pajba ban senge ban bat ya kanu kanu ke kerdan hapo ke seng.